Снимка од безбедносна камера го покажува моментот на полетување и уривање. Крилото на Boeing 787-8 Dreamliner стои пред станбена зграда која била лекарски дом, а опашката забиена во покривот. What has happened in Ahmedabad is a very tragic accident. We have lost a lot of people. We extend our deepest condolences to all those who have lost their loved ones. Полицијата се уште пронаоѓа тела. Не е познато колку од досега пронајдените биле во авионот или на земја кога авионот се урнал. जांच तो शुरू है, वरिष्ठ लेवल पे हमारी मीटिंग भी अभी यहाँ पे हुई है। उसमें हमारे सेक्रेटरी थे, डीजीसीए थे, तो एक्चुअली उसमें रीजन क्या है, कितनी कैजुअलिटीज है, और वहाँ पे अभी इमरजेंसी में जो बचाव राहत का कार्य चल रहा है उस पर चर्चा हुई है। अभी किसी बात पर बोलना यानी कि कितनी कैजुअलिटी हुई, क्या हुआ, तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। Во авионот имало 169 индиски државјани, 53 британци, 7 португалски државјани и 1 канаѓанец. Експертите по авиација велат дека ова не сме да ја наруши довербата во воздушниот сообраќај. This is the first fatal accident involving a 787. The airplane's been in service for well over 10 years, probably longer than that. So, as tragic as this is, I don't believe you can draw the conclusion that some way the 787 is not a safe aircraft. It's demonstrated repeatedly that it is. Air India has a good safety record. Aviation in general is the safest form of transportation ever designed by humankind. So I know the images are horrific and it will concern some people, but I will be on an airplane tonight and I'll get on it without a second thought. Македонското МНР испрати телеграма со сочувство. Со длабока тага жалиме за трагичната несреќа на летот AI-171 на Air India од Ахмедабад до Лондон. Изразуваме искрено сочувство до владата на Индија и семејствата на најблиските на оние погодени од оваа срцепарателна загуба. Ова е прва авионска несреќа на Boeing 787-8 Dreamliner и најлоша несреќа во последните децении во Индија.